stars to whispered on Macedonia. Ova zemlja, čudesna zemlja, Makedonija, svikogaš od novome. Ploča, Atomska banja, Ovčar banja, evo imate meandre ovde. Jedan skroman pokušaj da se dočara. Svetska slava, Ljubomir Erović na zajednički ručak specijalno za vas. Dobar ден. Dobar dan, poštovanje. Добре ни дојдовте. Ајде да кажеме сега на гледачите да ги запознаеме малку со вашата светска слава, а зошто до сега Македонија не знае за Љубомир Еровиć, а тука е од нашето соседство? Pa evo, da kažem za informaciju, ja sam osnovno svetsko prvenstvo koje se zove Mudrijada na srpskom, a World Festival Cooking Championship na engleskom jeziku, prevedeno na makedonski, već kad hoćete, svetski šampionat u spremljenju specialiteta od belih bubrega. Nadam se sam lepo izgovorio. Odlično vi izgovorite, to ovo sve kad slikate. Tako, sve što kažete.